Assalamualaikum baraya. Aduh, tuang deui. Tuang baraya tuang tah sareng naon itu seblak. Aduh, ya mantep ya. Ya kenging pun bojo ya mah baraya ya mah. Tukang masak kayaknya mah teu masak. Pun bojo ya mah. Cireng kuah seblak. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Asli ya, mantap ya. Seger. Ya batas hujan itu ya. Baraya cuaca aduh gerimis. Cirengnya mantap. Kalau penjeriknya enak. Enak, kenyal. Subhanallah. Baraya seger emang. Dimanapun berada, nyeblak, toppingnya cireng, sosis, mantep. Gulanya reblak anu, asli mantep. Hawab dia baraya. Taruang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, gitunya baraya sok rikuk seblakna. Resep mah bebas. Yang penting mah seger, cikurna singka rasa tah eta seblak mah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.